me Darna. Magluluto tayo ng chicken pork afritada. So, chicken, 1 kilo. Ito ingredients, patatas, habang, tsaka carrots. Ito yung pork natin, 1/4 lang. Green peas, pineapple, tidbits, tomato sauce. So, let's start. Patis at aswete. Start to cook. Ito po. Yung bawang. Yung bawang. Next yung sibuyas. Ito na. Next yung taba. Sampay. Hanggang mag-brown. Tapos, next, yung karne natin. Tapos, yung tinapay. Wow! Lagyan na rin natin yung chicken. Tapos, lagyan ng paminta.
Luto na. Kan ka pa kan? Chicken pork afritada. May darm.